İşteğinlerin barın getiren bu olur. Хватит уже. Балtoну занимайтесь. Больше ничем не занимайтесь. Забор alınsın. Zabor alınsın. Banyo magazinde. Magazinimiz salamatsız mı? Salmat baba. Наконец-то rahmat sizlerge var. Alam bilemiz. Ah baba. Ne almasanızlar bilemiz. Так, Moğraki zabordu al. Урматтуу Москвадагы мекендештер, эгерде сиздерге Москвадан Казакстанга кирди-чыкты кызматы керек болсо, Zair деген жигитти өзүнүн айдоочулар жамааты менен сунуштайбыз. Телефон номуруна азыр чалыңыздар. +7 926 421 1605. Бул жамааттын кызматтагы унаалары жалаң Toyota Alphard үлгүсүндөгү унаалар. Унаалардын техникалык абалы, ал эме салондогу ички тазалыгы айдоочулардын тажрыйбасы дагы эң мыкты абалда. Бул жамаатты пайдаланып, Казакстанга, чек арага чыгып кирсеңиздер болот. Кызматыңыздарда байланышыңыздар. Забор, қарамына машинаны қойып атты, қарашы. Мына, қарам, оларды алып қойыш керек, олар бардығын, қарамына. Мына, қара уже атайын жер қылып атты, өзі кенедей жер екен. Күндізі қойсын, ночко рұқсат бербеш керек, қачы. Так, и срочно лоток менен тротуар. Лотогы бар. Ага. Жоқ жерлерде. Мон заборды, Орынбек, назад. Арқарақ шыдырып. Арқарақ, 2 метр. Наркыдан заборда. Ага. Бүгін келіп берсе менен ауаға түшөбүз, ошондой алып коебуз. Ушул жерге чейин, лоток, эмен, лоток жоголуп кетип тур, көрдүңбү мыякта? Мына. Лотокту тротуарын мону алып туруп, жака чейин знак турат го. Болду, ошол жерге чейин. Мону срочно бүгүн 2 метр жылса болгуда экен, кара. О, забордун кереги жок, мына кара. 1-2 метр. 2 метр жылдырып туруп, мына забор снести, лотокту до конца коюп туруп, тротуар. Тротуарды, Байшевич, тротуарды чозбогула, макулбу, сразу эмесин коюп, бадырын коюп, шагыл төгүп, тегиздеп кое бергиле, эметип, күн сыгандан кийин асфальтты кыла жашай. Ассаламу алейкум. Биз чыктыктан муну, бизди бир укуп. Биз көрүп кеттик уже, көрдүк болду. Саламатсызбы? Сиз жаздыңыз беле? Кандай, жакшысызбы? Дегенистен алты Болот жантан. Я. Сонда мен сизге киргенмин да билесиздер. Мен могу жерге айтканмын да. Просто ал жерде түшүнүктүү болбой калды да. Биздин үйлөрдүн чек паспорттор бардыгын алганбыз. Просто могу жерибиздин документи жок. Аны салган кишиге бирөө карыз экен, ал алып бизге бербей жүрөт. 15 жыл. Новыйбы? Биздин бардыгыбыздын чек паспортторубуз бар. Ошол киши салган, ал кишиге бирөөгө карыз экен, ошону берип койгон. Ал жерде стоянка маселеси. Болду, биз баары көрүп чыктык. Мына тротуар салып турган болуп, могу жылдырабыз. Аны да көрдүк, Азыр заявление жазсак, муну эметебиз. Күндүзү стоянкага уруксат беребиз, түнү паркинг запрет кылып знак коебуз. Так эмек айткыла жанагы апайымга. Тиги домдун жери жокпу? Домдун жери жок, эч кандай. Буну могул жакта тураттар, булар кызыл китеби бар экен, алгыла деп алдырып туруп. Все, на контроль возьмите, могу доложить, что там. Макулу? Большой штетик трансформатор боюнча. Алдын жер барбы? Биз Толкун, дастан. Биздин трансформаторубуз күйүп кетти да, сонун эди бутка бар да. Көргүлөчү ма? Бутканын ичинен күйүп кетти. Анан биздин домдун сыртында көрдүңүз го, өзү пожара безопасность деген нече бул. Все, жарайт. Разрешение берилип, азыр Түшүндүм. Давайте мындай иретинен чечели, бүгүн Кудай кааласа 1-2 күн ичинде мына тротуардын арын чечип, Мореки гостиницаны көрөлү, музамдуулугун тетияктагы эметебиз. Ачабыз Кудай кааласа. Ал жерде эски садик бар болчу. Көрдүк, аны да көрдүк. Болупту, жакшы туруңуздар. Заборду алып алса экен, заборду. Ооба, заборду алабыз. Так, Орунбек. Мына гостиница боюнча көрдүңбү? Могу гостиница боюнча кара, тротуарда турат. Эмне үчүн бул салып алды? Документин карагыла. Макулбу? Муну анда эметип, ушу бир Сол жагынан тротуардан сакалабыз. ооба. Эми көрөбүз да муну кандай кылат. Бул нерабочий окшойт, Жок, бар, асты иштейт. Я. Асты иштейт. Кызыл китебиз незаконно курулган, эмес керек да. Асты иштейт үстү. Мына. О жер то же самое, көрдүңөрбү? Мына аны так, бүгүн понедельник, вторник, среда.
Четверг күнү mo тротуарын ачып беришибиз керек, жигиттер. Бүгін ертеменен бұл жаққа шығудан алай көшесі өтіп жатырмыз. Мына жақтағы заборларда бұздырып. Алып эмете бергиле, макулбу? Заборду жакшыраак кылып, Жалып эле чыксаңыз бұның ээси жок. Ооба. Сатып алган баары жарым-жартылай болушу эле. все болду. Анда алса, тете көрүп бардак болуп калбайбы? Түйүнө чейин жаптыртып коебуз. Татнага жаптырып, баннерди илдирип, освещение коюп коюш керек. Либо бир что-нибудь придумать. Баннердин үстүнө оцинковка тынкеменде жаптырып коебуз. Жаптырып коелу. Так, жүргүлө. Жүргүлө жигиттер, жерди көрсөтөйүн. Так. Урматтуу валютчиктер. Бөлүнүп туруп алайлы, биздикилер отдельно, валютчиктер отдельно. Бул жака. Аппарат назад. Аппарат назад. Аппарат назад. Жаллам, доллар жыттанып кетти го. Доллар, сом, рубль. Мына жигиттер, мына силерге ушул жерди беребиз. Ушул жер сонун кылып туруп бүгүн тазалатып берем. Жакшынакай кылып коесуңар. Току убактылуу коесуңар. Силер да көчүрөбүз кийинче. Көрөбүз. Мына муниципалитеттин жери, биздин жер, мэриянын жери. Татнага кылып тазалап беребиз да, аны бир рет монтип койгула. Анан алдыны жакшылакай кылып өзүңөр эметип шагыл төгүп, эме кылып, жакшынакай стяжка кылып, татнага кылып, порядок кылып коесуңар. Макулбу? Бул муниципалитетке карай? Биздин жер. Эч ким талашпайт. Баланска неме кылып болсо временный болду эле. Бул деле убактылуу. Пока эметип иштеп турасыңар, анан силер татнага кылып, мощный кылып жерде базар кылабыз. Именно валютный эме боюнча анан ошого карай иш кылабыз. Пока кырбай тургула жаталар. Канча эми приблизительно канчада? Может 2-3 айдан кийин? Жок. 1 жылга берели, а? 1 жылга берели. 1 жылга силерге биринчи тактап бүтүрүп туруп, азыр планда бар. Эметебиз. Тиякты местаны тактап туруп, анан көчүрөбүз. Пока ушул жерде 1 жыл эч ким силерге тийбейт. Сонун кылып тегиздеп берем, анан калган ряд кылып төгөмдө жакшынакай кылып койгула. Бардак кылып, бирөө вверх, бирөө вниз болуп. Бир типте болот, бир порядок болот да. Бардыңар бир эме Азамат. Сен уктап атасыңбы? Сен нарындан келип чачап калгансың го деме. Могу жигиттер менен сүйлөш. Валютчиктер единый вид кылгын, түшүндүңбү? Монда киргенде татнакай болсун. Мояка сонун кылып жазып, обменный бирдеме деп жазасыңбы? Валюта деп жазасыңбы? Татнакай кылдагы меден кирип бир охранада болуш керек да, анча-мынча акча калабы же үйгө кете акча? Жок калбайт. Берди. Полный хранение. Банка тапшырылат. Берди калбайт. Договор негизинде. Все, жигиттер бизди эл күтүп атат. Все, так, этим вопросом займётесь кто? Биз канча эме? Биз Умая сиз, а? Сиз. Бул канча немеде неме болот? Эми канча минут бияктан неме көчүрөт? Все болду, 1 неделя. 1 неделя муну тазалайбыз да, демеки жума күнү уже көчө башташыңар керек. Биз мына бүтүрүп эле көчүрүп. Муну тазалап беребиз, уже көчүрө бересиңер. Анан өзүбүз бузуп неме кылып алабыз, бул бар собственность. Жок, өзүңөр бузасыңар, анан кийин бар. Жок. Өзүбүз бузуп неме. Жок, силерге так, муну до конца Жуманын аягына чейин срок берели балдарга. Мы место даяр болушу менен сразу. Жеке, местаны бүгүн даярдагын, түшүндүңбү? Могу саат машина менен таптаза кылып бер, чтобы балдар аркадан чуркап жүрбөсүн. Кара, ишибиз ийгиликтүү болсун. Кулайым, Аллахым колдосын. Аллах, давай жигиттер, рахмат. Сіздер дағы жол жер қылып тұрды ашам, екінші этаж жер. Жол склон болгон. Склон болгон, жөнүнө тосулган. Склонды тосып Алынсын. Мыйжан тегинде алынсын. Мыйжа барыңызга бир. О, алынсын, тротуар үчүн чекеси менен алып кетебиз, а? О, көрдүңөрбү аны? Кара, жолдун вообще чыгып алып кетет. Бул эмне болгон экен? Флаг илинип турат. Алынсын, мыйзам тегинде алынсын. Эч кандай маселе жок. Мына. Мына көрдүңбү кандай чип кеткен мына? Жок, буякта тротуар жок. Буякта эртең басабыз. Ал жоготабыз. Мына кара, могу бардактар. Мына кара, буга калтырышыңыз керек эле, көрдүңүзбү? Жеңилирээк алдык кандай? Мына кара. Шуну алдырып кое албайсыз. Анда иштеп атам дейсиз. Олар алдырып кое албайсыз да иштеп атам дейсиз. Мына карасаң, мени караба, могу карасаң, көзүң ачсаң, отура бербей. Карайсың, токой болуп кетти. Ушуну өзүң канча кишиң бар?
Özün menen. Özüm menen toğuz. Ana özün çıkıp tazala. Tak. Yeme. Olmadı. Ömür aylarda. Abdülaliş. La kontrol возьмите, bunu özü çıkıp tazalasın. Buna özü çıkıp karang bardak bolup ketdi bundan. Bilmez mi? Lapası var, çıkıp tazalasın. Buna musulda kara, muğanı kara. O kişi nölle kesinlikle kara. Yumuşun nölde karama, musulda karama. Şef bu yerde bu maskeler da bu yerde buna oblast. Sen niye lasın naprotiv, sen tazalamaysın bu. Sen tazala, ama tazala, Nurbek. Buna bu kaçsan bu aytböyle. Aytkan yok da bu. Aytkan yoksun da. Kana aytsan tazalay biledi. Davay tazalagla bak. Gördün mü? Krasneydi bu hafta tarafına. Buna kara заброшен. Никому не нужно. Buna. Bunu alıp durup yemek hayata жүреді. Толқын. Gaska, қырам. Газ. Бұл. Оны, ондайны алып ол. Бұл жақтың енді сөйлесіп алдық. Ауа. Бізге неме тротуарға шығарып. Мына қыз оштың сентре, моға астаңын өші өзі жасап қоймақ та. Қара, мына моған қара. Моғын қара. Тазалап кетті. Моғын қара ма? Bunlar da soğuk başlandı şu şeyden başlasın aldı. Ömer Aliyeviç. Moğanın жұмыс ордың қарайлы ответственность. İşte екен, нөл екен да. İştegендерін барын кетірен болды, хватит уже. Болтовной занимайтесь, больше ничем не занимайтесь. Не, маптың жұмысына мен қылышым керек пе ме? Қарам, алпатына қарап, оңдосын ба. Оңдосын. Нағып бұлчы кіріп кетіп тұра. Линемеле берген тоқтасын. Қарап, маған дала істетілеші, нағып бұрчым. Мақыл ма? Bu жерде тротуар жоқ. Ана тротуар немесі. 2 метр тротуар болуш керек пе? Қарағыла. Мына заборды алсын. Құрымбек. Амаматович. Bunu alğanda buna don var, үй var ekan buna жерде. Bir жағынан тротуар. Бұяғын дачы. Жер залы ушундай да. Барып үйлөргө чакалат. Ya. Onu yok. Bundan da uydu körgüle gitti. Can eken uyar ya mitçe. Git. O zaborda aldırıp aldırıp o hemen uydu sormadan olsun. Oşanda tura olur. Ama şalk eken kıraçça. Zabor alınsın. O zabor alınsın. Banyalı magazinde. Magazinin resmimiz salamatsız mı? Salmat baba. Наконец-то, rahmat sizlerge. Var mı? Alam bilemiyorum. Ah bana. Beni alasanızlar bilemiyorum. Tak. Zakirova. Bundan alınsın. Tak, mo alınsın. Orun Bey. Alınat. Tolkun, kara odasını arıyor. Adamaz. Alınsın. Tak. Mo alınsın. Mo alınsın. Ha. Alınsın. Ha, neresi kalıversin. Tak, tratuar blokta. Tratuar. Gördün mü? Tratuar. Tratuar her gün yapalım. Tratuar çıkart ha. Мыналар алганда окшойдон алып кетели. Все. Қараңыз, шуны сіз ответственность. Мыналар алынсын, клумбалар. Будь то бетонный. Так, о забор что? Bunu alganda biz azыр. Сол бетте бар экен эмес, сол жакка чыгып. Капакты чыккандан карап экен. Ой, шығып кетті, қара мына. Ha, Тротуарды мына ташып коелу. мына қара, жарым метр шығып кетті. Алдыртқыла. Бірде кесім тауып қара, жарым метр көшті кеңейді. Еме тоғып көз алғанды оғында, шешін келмеді. Так, о, алынсын, Толқын, Орынбек. О, заболар алынсын, ә? Baştan düşürüyle ismini alıp getirdi. Мына көрдің мұны, кішкене ана. Қара, қайтып өте сүйіп алды. Қараңдар аш, болмасы. Алынсын. О, алынсын. Тегіз келсін. Bir linya mene. Tamam, o bakterde alır desin.
Mana gördün mü? Mo alınsın. Tamam, qanday so'm bo'lsa, 100 yil o'tadi, 100 yil. Mollardan alınsın. Arkasını köşürüp alsın. Mollardan alınsın, mollar alınsın. Ben şu 1 metre müneğinde şu kusağı toyudum, kişim vermeye vallahi. Ha? Ulan, mor alırsın he. Ha, tıraştım al, su koymayacağım. Nazar ama iskele egi basın. Taraftar bulaşık oluyor. Bunlar ışıkları alınsın. Taraftar bulaşık. Sırgazı taraftar başta çıkıyor. Kim yok mu? Buna gireyim. Bu traktörün yeri nasıl? Bu bizince. Allah. Traktör bu. Tak, bunlar da alınsın. Tak, moda almadı. He? Bu bayağı da paralar. Allah. Evet, bu alınsın. Işık yani. Tetikleri ışık alınsın. Moska mekanı karasan alırsın bu alıklardır. Bu agresiyenin alınsın. Traktör bulur, eldin aksa. Eldin yeri. Tak, modeli bir gün toplayla. Tak. Bu geldik ya. Ya. Hava. Ha, buna. Kara. Onu koluna algıla. Traktör bulur da. Tak. Bunlar da alışıyor. Ha, onu bir metre Mona, zaborda. Başı 5 metre çıkıp tura. Başı düşündünüz ha, linçine. Monlar da alırsın. Mona açkandan kim o? Yolda açık koşaklara boğazaydı. Gördün? Kettiğin altını çok koşak koşak çıkardın oldu yani. Düşündün mü? Narcak'ta çoğun yol var mı be? Ova, Mamurova jengil bu. Ne? Razı usta olur. Bakara 5-6 metre çalıştı bu onlar. 42 tane vergiler bir sürüyorsa. Buna kadar onlar alınlar. Buna vinagrat bir alsın, tetiğini alsın. Açaların köçürsün, kat var bulur. Koşulur da, modelden başlar, tetiğini soğur koşuyor. Наканца, это şey. Bunlar решетка, виноградник, все alınsın. Тротуар. Так, мол козерок da alınsın. Навесила виноградники, да? Так, мол бақтарды қиып қойырсын, жарға қалыпты. Son açılar da görürüz. Mollar alınsın. Mollar alsın, traktör bulur da. Bunlar da var. Bunlar vinogradnik alınsın. Mollar alınsın. Mollar kartadan kanallarda getirip bu 2 metre, sıra mı? 2 metre çıkan. Gördün mü? Moda çıkan buna. Gördün mü bunu? Moda çıkan. 40 sene vergili alsın. Sağ olun. Buna alınsın cigitler. Buna gördün mü buna? Buna hep yatarsın. Buna. Buna. Bizde yer adaşı. Buna kara. Alamaz. Şimdi eşime işte taklataya takacağım taraftarga baradi. Har bir ko'chani qaraymiz, baldar. Har bir ko'chani, har bir подворna kiramiz. Hozir ularda qayerda qurulaylardi. Так, mocha. Bunu da alıp koygular. Bunu alsın eme. Abay, bunu da alıp koyar oğlum. Bunlar qarab turgap qalıptır. Tamam. Andil alıp koyarım da. Sonra traktör güldürce geliriz. Eme, abay. Так, Хаматович, был особенно гүлгө. Көрө көңүл бөлүшкөн. Везде гүл, арча. Повсюду. Гүлдү көп эккиле. Гүлдү быйыл кымылы гүлзар болуп кетсин. Ооба, канчалык гүл болсочу, ушунчалык кишинин көңүлү ачылат да гүлдү көргөн сайынчы. Мына көчөмөн түшкесек ушу чоң 5 керек. Япон боюнча Абдыкадырова проводилес. Жолдан чекешип оголо. Ачак сон болуп да. Давай.
Так, bu çarabaya kalıptır, kıra. Bu yakın latok gerek, ha? Latok, tatlı var. Так, bu Kalamatovich. Buna aytılgan kapşırmalar, koyulgan kapşırmalar. Men bardığın zapömündet etip, qaytip keçindep kelip qarap atam. Qaysi jumuşlar atqarılıp aytat, qaysi jumuşlar жоқ. Bu düşündünüz de. Abay düşündün de, ha? Так, мол комокты алсын комокты. Bu yakta bir adaptör oynuyor. Lan aldılar. Так. Bu yakta qanday qilamiz endi? Bu yerda o'ta узкий ko'cha. Ha. O'ta узкий. Так, значит, emeteli bu yerdeçi adama o yerde qarag'ila, ko'chani emasinchi. Ko'cha, enin qarag'ila qancha bo'ladi ekan, sirinasi ma'qul bu. Mo'lar явно chiqqan, qaramda. Bak, etik to'g'ri ekan, ko'rdingmi buni? Ko'chani emet davushin cho'ng qilib, keyin duxsaronay qilib qo'yili yo'ldichi. Өткөндө жана кийин басам дедиңиз. Ha, Ko'raling. yo'q, basamiz. МЧСтен үйдө чыккан көчө ушу. Tushundingmi? Tetik to'g'ri ko'rdingmi? Buna duval buna keyin. Qara buna. Buna qancha chiqdi? Buna. Bu yerda var mı? Qara, qara, tak. 3 metr çıktı sordu. Qara. Onda alıp turup, latoktu jıldırıp, duxsaronay qilib qo'yamiz. Ova, duxsaronay yo'q qilib qo'ydim, ma'qulmi? Тротуардын бир жагына карайлы. Ya. Тротуардын бир жагына. Ova, trottoarın bir жағына qarag'lar. Mo'lar явно chiqqanda, qara, ko'chaga chiqib, üstüme salib olibdi. Mana tertigi uy, ko'rdingmi? Mana uy. Qo'y, granitsa. Mo'ni alg'lar, aşalardichi. Mo'ni kazirokda alg'lar. Tak, bunaki ko'rdingmi? Bu. Buna. Zakonumda qara, yo'lda hozir latokni bu yoqqa jildirib turib, dag'i bir polasa qo'ysak bo'ladi-da, ko'rdingmi? Buna. Buna granitsa. Законный bo'ladi. Buna. Onu alg'lar, mo'baqtarni alg'lar. Buna ko'rdingmi? Buna chip etgan. Ha. Так, buna. Chekigi suvar granitsada. Bravo. Bravo. Shu bunaga bir nima qo'yamiz. O baktar koyuyor, eski jetib qolsa, жаңы baktar tegeriz. O da aşıp ketdi. Trotuarga chiqib bosqanda, qara. Onu alg'lar. Da bu çalınsın. Так, azamat trek işte veringizler. Evet. Buna mo'jelerim bardir. Buna qara. Kaç yer kenedi ekan mo'jeler. Buna ko'rdinglar buna, krasная liniya buna. Stol. Mon duvalda alg'lar. Buna qara. Buna. Ko'rdingmi? Trotuarga urib olgan. Buna trotuar. Qizilsizlik buna. Qara 3 metr trotuar o'tiradi. Ellerge yürgünümden qara, eller yo'l bilan ketdi. Qarachi. Mo zaborni berdi. Mo bo'lsa вообще uyat yo'q gina. Qarachi, yo'lning üstüne qurib olib turadi. Shu yerda ariq ayvay turadi. Shu yerda latokdan oshib ketadi. Kiyinini urib olgan. Mo'ni emasdilar. Tak, O'rinbek. Tak. Qancha metr chiqadi? Почти 4 metr jildir mo'cha. Tak, mo'larda, ya. Sol betda. Ha, sol betda qarag'lar. Tak, почти buna bu. Qancha jildir, ya. Ограждение bo'yicha ko'rsildi o'sha. MЧSdan. Aldında vardı alıp. Ha. Lib, o buna granitsa. Ne zabor vurup aldı. Buna granitsa. Ko'rdingmi? Buna mo'ja geçen alınsın. Tushundinglar mı? Şu yer buna eski granitsa. Mo eldin aqisi. Buna 1 2 3 metr. Ko'rdingmi? Как раз trotuar. Trotuar и озеленение. Tushundinglar mı? Так, mo'da ko'chaga. Abay. Mo'ni alib qo'yinglar. Qachon qoldi, ketib qoldi. Bu yerda alıp tedyaktardı kişiler alıp qaram to'qoy bo'lib ketdi. Buna qara. Onlar içine butap sonra bu açılar, o dereklerin açılar değil katlar. Naklar da al koysan böyle. Naklar sorgular. Karam mı? Arçalar kalsın. Tamam mı? Karam.
паспорттарды қарап еккіле. Быйыл особенно жігіттер, особенно быйыл гүл менен көчөт өтөңүз болушубуз керек. Так, мол алынсын. Ой, вот сюда көчөдө, мына красный маке. Так, эме, дастан. Телефон. Мына қара. Мына тамоқты алма, қара. Вообще, у меня лөлүнүн цыгандардын эмесине болуп калыптыр. Қара. Лөлүнүн мына алгыла. Оны бала алынсын. Қара, қолы цыганкасын алсын. Қара. Эсиге көрдүңүз мына? Граница. Мына граница. Все, мол, бүт мага бүгүн алып, так. Сен, так. Сиз толкункана. Экөөңөр, төртөөңөр мага лично доложите. Сен берип көрдүң мына карашы. Костюмный көчүгө чыкты. Теги сылтырсанын бул бактылып коебуз. Так, bu alınsın. Buna kadar tepki sonra gel. Gördün mü? O жаңы стройка окшот го. Алмат. Buna. Tak, bunu aldılar. Tak, tolkunu kotarsın buna. Bunu alınsın. Gördün mü? Tak, bu da tepki de video çekene kadar sonra. Gördün mü? Aldılar. Bunlar da alınsın. O bari mıyzamsız da duralım. Allah, var da mıyzamsız. Так. Moğollar var mıyzamsız treyinler. Tak, aldılar, da konca. Buna moğolda çipetkene gördünüz mü? Buna bu çipetkene gel. Тоже aldılar, da konca. Buna mıyzam çekinde buna. Hemen, jigitler. Buna mıyzam çekinde moğolun hiç kanday razgovor ne может быть. Но тут hiç kanday tiyişmeydiler. Bu çıktı mı aldılar. Muhtar kansa tekrar şimdi bu stiker salatına kaptalı alınsın. Nakıl mı? Köşene keneye durpuyoruz. Moğollar kadar büt çıkıyor. Hadi büyüdün su orada. Bravo. Tamam. Eski dönem. Buna. Moğol buşlar çıkıp gitti. Moğollar var çıkıp gitti. Ne kadar moğollar var çıkıp gitti. Buna. Buna gördünüz mü? Birlikte. Buna üstüne durar, duvar. Gördünüz mü? Uşul demeni gözünün ceri. Narca gözünün ceri. Hiç kanday bizde narikane yok. Buna buraya çıktı buna. Eldin akısı, koçan akısı. Tatu ağılavuz. O ayağı, o tetik oradan başlayalım bunda. Bırak ya. Bu yaptan başlayalım. Şimdi ne ya? Zaten ekmek kazılaysın. Her bir köçönü, her bir teve uluktu, her padvoruna kireriz. Barın paraya takılavuz, balda. Bular özleri için ile, bular özleri razı olacak. Aydat, azamat, tepçe. Şimdi elin yaşıyor şartın taraşımız gerek de. Alacağım tepeye katar. Tegizdesinler, canacağa tegizdesinler. Düşündün mü bana? Tak, orun değil, tolkun. Deme. Başı düşündünüz ha? Düşündüm. Bizde Spograta. Bizde vakit boş kaldı. Kakrat. Burada kalırsa işlerimiz yaxşı. Жылыш бар. Бар көчөлөр тазалана баштады. Азыр bizde bir момент. Bizde en главный көчөчү bu жер экен да. Тетиге Араванский көчөнүн Кооператива. Жоқ, назар, кооператив. Навай. Навайден баштап, эки бет до конца един облик болуш керек. Един облик болуш керек. Ана мыналарды эскилер да булар бардыгы. Облик. Ооба. Тетиглер өткөн айтылган, а? Ушул жер пока аткарылбай атат.
Азамат işte otasınız. Ар бир тапшырма мен айрылам. Кечинде силер кетесиңер го, мен акыры машина минип алып бүт көчөлөрдү айланып атам карап. Кайсы жумуш аткарылды, кайсы жумуш аткарылган жок. Бардыгын подворно по переулкам буду ходить. Бардын карайбыз, порядок наводить этебиз. Түшүнүңөрбү? Маптар жакшы иштебей атасыңар. Маптар булардын жумушу нөл да, почти нөл. Жумуш булар эч жумуш жасабайт экен. Просто мамлекеттен акча айтып алат экенсиңер, жейт экенсиңер, бага жумуш кылбайт экенсиңер. Булардын баарын силер ответственность карайм мен. Так. Болду жигиттер, анда бүгүнкү жумуш бүттү. Жуунуп таранып, эртең саат 8:30 жумушка. Урматтуу мекендештер, урматтуу айдоочулар. Эгер унааңыздарга газ койдуруш керек болсо, биз сунуштаган Автогаз газ жабдууларын орнотуу автосервисине келиңиздер. Бишкек шаары, Жазыра көчөсү 58Б дареги. Тагыраак айтканда, Чортеков чоң көчөсү менен Ахунбаев проспектиси кесилишет. Бул жерге келсеңиздер, жанында май алмаштыруучу жай бар. Автогаз газ жабдууларын орнотуу ишканасы. Италиянын Тарелли деген редуктор, фильтр, форсунка компьютерлерин коюп берет. Принц деген эң сонун зору дагы бар. Каалаган унааңыздарды алып келиңиздер. Ушул жерде команда эң жакшы кылып сапаттуу коюп бермекчи. Кызматыңыздарда.